Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Oyingane zakwethu kuphoqa ukuthi aqalise phansi adlale uKhuzani Mpungose lapha emcimbini kade usemlazi usuku lanamhlanje usuku lwe-IFP lapha ke la khona i-IFP beyothola khona umongameli wayo inkulumo emlazi lapha kulo mcimbi bekuboshelwe ihlabani zabaculi abaningi kakhulu lapha kodwa ke sibheka ngakho lapha uKhuzani lapha kuphoqa ukuthi ke aqale phansi adlale abalandeli bengafuni lapha ukuthi ke ahambe angaphindanga lapha kwividiyo ngane zakwethu esabela enkundleni zokuxhumana lapha ekubonisa khona ukuthi abalandeli abavumanga impela noma sebatshela ukuthi ke bayelela umyalelo ukuthi ke amaphoyisa bathe kuyavalwa ngo-7 lapha kodwa ke bangayizwa leyo njengoba uzibona ngaza ukuthi nayi ividiyo ngande kakhulu mina ngokukhuluma ngane zakwethu uzobe usungitshela ke wena ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba asivele siqede comment section le ndaba